Gerabah saking Desa Banyuning pinake ikon kerajinan ring kota Singaraja. Kerajinan puniki kawentenanipun kantun memargi ring era ekonomi skadi mangkin. Industri gerabah ring Kelurahan Banyuning Singaraja dawek sane lintang nenten kaurati becik. Para pengrajin ngusahayang panglimbakan kerajinanipun mangde praside laes ring pasaran. Kewentenan promosi sane kirang kantun kedadosang pigobet. Dawek mangkin krama sane matumbasan wanta saking wawidangan buleleng. Indik sajroning ngaryaning kerajinan kamuatang oleh lakaran sane pini ojol wiadin tradisional. Sile tunggil pengrajin gerabah Made Suwarsana Maosang hasil produksi kerajinan puniki nenten pastike. Majanten wenten krama ake matumbasan ring hari raya miwa upacara yatnya sane tiosan. Produk gerabah sane akeh penguatnyane inggih punika payuk kedas sane kadadosang angin genah tirta utawi ari-ari, kekep angin ngendihang damar miwah cubek angin genah tulang mayat. Produk ritual inucap kantos mangken pinake genah ngeruru pengupejiwo para pengrajin. Pamekas ring Banyuning sane madolan kantos grogak miwah karangasem sane kakirim langsung oleh pengrajin. Hari hitung 100.000 untuk upah. Kalau upah Ya, kalau bikin sendiri bisa lebih, kadang-kadang bisa sampai 150, kadangnya sampai baratnya sampai Grogak, terus ke timurnya sampai ke Karangasem. Pengharga produk gerabah manut ring soroh agengipun mewah-mewah nyani. Pengharga gentong 3 dasa tali rupiah taler kekep dasa tali rupiah. Majanten pengharga nenten banget ageng nanging pasti ke kabuat saking tangan sangkaning kualitas ipun pasti ke becik. Komang Yuda